Čujemo li se? 2 put sam redao. Čujemo se? Čujemo se. Bok Lovro, Bog Vili. eto nas. Eto nas. Nakon Uistinu. kratke pauze. Nakon kratke pauze. Nadam se da su svi imali priliku otići na toalet. Vraćamo se u revijalnom tonu. Obaviti prvu i pol nuždu. Da, u pauzi sam ja predao sve što imam za predat na Idemo! faksu. Idemo! Celebracion. Celebracion grand. Da, malo surrealno. Mhm. Malo se osjećam drugčije, ali isto tako se ne osjećam nimalo drugčije i jednostavno je samo srijeda. Cool. Podsjećamo na 5. razred. Na 5. razred. Znaš kad ono ideš sa 4. u 5. razred? I sve isto, ali ništa nije isto. Da. Baš to. Cool. I da, jedan submission mi je bio 27. jedan 2. jedan 3. što je za slušatelje za nas danas. Mhm. I mislim da sam u zadnjih 3 dana napisao nekih 10-11 tisuća riječi Wow. u te blogove i što definitivno više nego što sam trebao, ali Mhm. jebi ga. Malo sam temeljit. Mhm. To a fault. Da, znači te blogove pišemo kao dokumentaciju svega kaj smo radili i onda uz te blogove stavljaš sve onak slike, screenshotove iz tih softvera i finalnih produkata. Zapravo bum u editu stavio par slika tog završnog projekta. Mhm. I tebe ću ih pokazat. Cool. Poslao sam ti samo onaj poster. Mhm. Da. Ali da, osim toga još ima rendera baš iz engine koji bolje prikazuju projekt, jer nisu stali na poster. Mhm. Da, trebali smo napraviti što je akademski poster za prezentaciju tog glavnog projekta i to je bilo kao pod navodnicima obrana Mhm. tog projekta. Doslovno sam napraviš taj poster, staneš pred razred i 10 min komentiraš o svom projektu, šta si dobro, kak si XY napravio, šta si loše, šta možeš bolje, šta ćeš sljedeće i tako. I onda te pitaju. Vidi, zanima me ovo. Što Reci. se javnog nastupa tiče, koji je tvoj proces? Koliko dokumentiraš? Jel imaš na tekstu napisano? Jel imaš u ruci papir? Jel učiš na pamet? Ovaj put su mi prvi put ljudi rekli na faksu da sam izgledao visibly nervozno. Mhm. Inače prije mi je onak bilo bez beda. Ono što obično napravim je za sličnu takvu prezentaciju koju smo trebali u prvom polugodištu, odnosno u prvom semestru, sam isprobao sam ju jedanput raw doma. Bilo je drugačije zato što sam imao onak PowerPoint prezentaciju, pa ti na svakom slajdu onak te podsjeti šta trebaš dalje. Za poster 10 minuta pričati je onak lagano je čitati s postera i pričati malo onak razjasniti, ali htio sam puno više stvari dodati kaj nije na posteru, tako da bude ljudima zanimljivo. I uglavnom, onak, probam jedan put na sirovo, nakon što sam napravio prezentaciju, onda zapišem si notes, stvari koje su mi pametnih stvari koje su mi pale na pamet, prođem još jedan put i usporedit ću taj notes i onda za baš finalni prezentaciju, prošao bi možda još jedan put, možda ne, ovisi kako bi se sjećao, sa onak baš finalnim notes, nakon tog drugog pokušaja doradim te notes. Za ovaj sam probao jedva jedan put i notes sam samo onak između toga kad sam ga završio i kad sam zaspao i za vrijeme šetnje do faksa sam onak pisao na mobitel šta bi sam mogao pričat i onda kad sam došao na faks sam si na papirić zapisao. Ali imao sam trenutak sad u prezentaciji kad sam pogledao poster i sam bio onak, znaš ono kad ti propadne, kad ti nogi, onak srce propadne, da onak, niš mi ne pada na pamet.
Ne znam o čem Mhm. dalje pričat. Imao sam taj moment gdje onak nisam dobro razradio flow od teme na temu. Tak da to mi notes pomažu, samo onak kao x tema, y možeš nadodat i onda se prek z nadovezeš na sljedeću. Mhm, mhm. Da, tako da obično imam mali papirić s notes, ali ništa onak prejako. Volim naučit by heart. Mhm. Kak si ti sa napisom? Čekaj, sam da zatvorim prozor. Ne ide. Eto ga. Letavaju mi pčele svako malo zadnjih par dana. Aha. Počelo proljeće kako se spadaju. Otvoren mi je taj na obrliht, odnosno na kip, kako ljudi kažu, ali je mali gornji prozor i onda je otvoren prema dolje. I onda sam pčele zuje uz prozor i sam lebde sve go više i više, da bi samo lete unutra. I onda sam Anyways, da, kako se ti s javnim nastupom? Kako se ti nosiš s tim? Pa okej, mislim drugačiji je pristup javni nastup kad, ne znam, sviramo ili kad prezentiramo nešto. Kad sviramo, većinu treme sam se riješio. Dosta dobro mogu predvidjeti. Gas! Da, pa mislim, išao sam ko mali u glazbenu, tad apsolutno nisam. Osjetio sam svaku trunkicu treme koju sam mogao. To je trajalo do nedavno. Onda kad smo u srednjoj svirali pred puno ljudi, to mi je puno, ja mislim, to mi je bila prekretnica. Jer mislim da nije, tad više nije bilo službeno. Bilo je više... Da. Osjećam se kao da nisam na rubu svojih sposobnosti i nespreman. Mislim da je to veliki faktor. Da, je. Da, sad je okej. I to se malo drugčije je u izlaganju drugih stvari, na prezentacijama i slično. Tad volim imat naučen tekst. Problem je balans eye kontakta pogoditi sad trenutno, to mi je najveća stvar. I naravno u govoru paziti da ne zastajem previše kako imam naviku i to su glavne stvari. Tako da, to su mi, ja mislim, najviše mane. Ali... Je li isto tako imaš neki notes ili uglavnom sa slajdova iščitavaš pa kaj ti padne na pamet ili naučiš na pamet? Ako baš radim prezentaciju svoju, onda imam prezentaciju, a posebno pišem Word dokument doslovno teksta kod koji ću praktički izrecitirati. Zanimljivo, ok. To je onak... to ispadne obično, a kužiš, drugčiji je jezik pisani i rečeni, tako da te razlike su jasne. Sad, ono što bi volio naučiti je imati neku temu o kojoj mogu pričati. Mislim, to donekle znam i radim onako kad pričam nekim frendovima nešto, ali poanta je znati neku temu dovoljno da imaš bazu poveznica i onda samo izabiraš između kojih skačeš. Da. I onda vidjeti kako bi u toj situaciji izlagao. Imao sam sad, na fakultetu sam išao, na faksu sam išao na kolegi koji mi nije obavezan. Čuo sam za njega od prijateljice i rekla mi je, zove se kolegi, nisam siguran kako se zove točno. Radi se o književnim djelima, o interpretaciji, o filozofiji toga, ali ne nužno književnih djela, nego općenito umjetnosti. Da. A i kolegi je izborni, tako da je ne prati zapravo to što se zove, nego je mašti na volju. I u principu polaznici kolegija mogu jako diktirati smjer kolegija, zato što profesor dođe sa nekom temom, ali ti onda ispituješ okolo jer je malo ljudi, 5 do 6 i nažalost bio sam samo na jednom predavanju, ali to je ono što sam ti pričao. Stvarno me iznenadilo. Okay. Taj profesor me iznenadio sa svojom sposobnošću da, jako izgleda, ima jako skokovite misli i onda mi je bilo preludo za vidjeti kak krene na neku sporednu temu
odgovori na pitanje 10 minuta i u sekundi se vrati točno gdje je stao. Fascinantno za vidjeti. I... Da, to neki ljudi mogu, to sam imao iskustvo ovoga, bio sam na kavi sa jednom curkom, pa isto tak, onak, ne znam, neki ljudi sam točno znaju di su ostali, onak, ja sam skužio da actually pomaže da razmišljaš o razgovoru, da ga onak vizualiziraš u glavi. Doslovno nekako drvo. Znači onu tehniku kao je popularizirao Sherlock, kao umna palača, ali kako već god. Aha. Actually funkcionira. Baš onak da se vizualiziraš, ok, sad sam u glavi dok sam s ovom osmom priču, sjedio sam za stolom i ova tema mi je bila na papiru, a sad ću otići i pogledao sam, ne znam, sliku na zidu, ta slika je nova tema i onda onak, di sam aha, na stolu, aha, na toj temi, ok. Kužim, ja isto na taj neki način vizualiziram i to mi pomaže, ali nekad padne koncentracija, ne možeš, Da. A to moraš baš biti onak, kako si rekao, onak jako opušten u toj temi o kojoj pričaš, jer onak, generalno u konverzaciji s ljudima jako puno energije mentalne ti ode samo na onak, na taj blagi stres oko toga šta ćeš reći. Mislim, pogotovo kad predaješ. Tako da, to sam, meni sam pokazao koliko se on ugodno osjeća tam gdje je. A možda sam bi dobro odspavao taj dan. Da. Ma, ne bi to on pripisao. Znam da ima dugo godina iskustva sa predavanjem i mislim da je to vježba. Da. I fokus na to. Baš ovo kaj si rekao kak je razlika između pisanog i govornog jezika. Baš sam primijetio sad kak sam pisao užasno puno tih zadnjih tjedan dana. Kad bi hrvatski još koliko toliko bi mogao sa frendovima tu pričat, ali na engleskom ja sa frendicom nisam onak ni jednu rečenicu mogao iznijeti. A pisao sam na engleskom. I ne znam točno šta je to, možda baš onak ima neka, kao prvo možda sam fakat bio malo neispavan i umoran, ali nekak mi se to par dana dogodilo, različite dane kad sam spavao onak normalno, da ako se cijeli dan fokusiram na slaganje rečenica u glavi, užasno mi je teško složiti verbalno rečenice, svakodnevno. I krenuo onak preispitivat. Mislim, ovoga sam sad kad si mi ti slao poruke bio za tog profesora, pa si rekao da to suvislo zvučalo. Ja actually nisam mogao se sjetiti šta suvislo znači. Solidnih 7 minuta. Tak da, ne znam. Prosti, moram ovo zapisati. Samo da je. Da. Zadnju stvar što sam napisao za faks je bilo kao critical reflection ili reflective statement za taj kao supplementary modul koji je bio, znači glavni je bio ta kupula na mjesecu, a ta supplementary je bilo kao tehnički aspekti. Da, tehnički aspekti tog projekta u Unreal. Generalno o projektu. Da taj supplementary kao skill bio bavio se istraživanjem tehničkih aspekata i implementacije tog mog projekta i tih mojih materijala unutar engine. Čekaj, prosti, govoriš supplementary skill, nisam skužio o čem se radi. Da. Znači imali smo grupni projekt koji sam predao taj 27. koji je bio gotov već tjedan, dva prije, na svu sreću. To, kao prvo, ja se stvarno u životu ne sjećam da sam ikad ovako ležerno predao stvari. Onak i imao sam dedicated vrijeme za pisanje tih blogova, a inače u zadnje ove 2 godine bi to bilo ok, završio sam projekt u 10:30 na večer, u 3:50 popodne sljedeći dan moram predat, ok, ja mislim da do 9 ujutro mogu završiti blog i onda još editat sljedećih 3 sata. Onak,
baš sam se ubio. I ovo je prvi put da nisam polo all-nightere, čak sam danas noću sam otišao spavat u 10, zaspao sam oko 11, digao sam se u 7 i od 7 do 12, tak nešto sam pisao. Tako da baš sam impresioniran sam sa sobom. Uopće nisam ni svjestan koje korake sam napravio da bi se dogodi da i nisam u takvoj žurbi. Cool. Možda samo mi se puno stvari... Kao prvi put da sam u Engleskoj kad predajem stvari, doma mi je valjda prelako se opustiti procrastinated možda. A i imao sam i druge stvari na pameti, pa mi je bilo lijepi kao odstranjivanje fokus pažnje. Pa sam valjda radio više nego obično. Uglavnom, i taj projekt je bio gotov 27. To je isto samo onak proces šta sam ja radio u toj grupi i što sam, jer ja sam u grupi, to je bio kao de facto nekakav project manager. Sam zato što onak uživam u organizaciji, tako da sam onak napravio nam style guide, znači to ti kao, to se zove stilska biblija, ti onak postaviš reference točke i reference slike svakakvih stvari koje su inspirirali tvoj projekt i on ih organiziraš kao ove slike su inspiracije za teksture, ove slike su inspiracija za boje, ove slike su inspiracije za ovo i ono. Stilska biblija uglavnom se ne sastoji od reference slika koje se našli na internetu, nego od koncepata koje si ti napravio sa timom. Uglavnom, organizirao sam takve stvari, organizirao sam nam kao asset list, organizirao sam schedule i onda za glavni projekt u glavnom projektu sam napravio finalne geometrije u Maji za tu kupolu. Napravio sam materijale za kupolu u Substance Designeru, to sam pričao onaj nodalni sustav. Oprosti, ponovi, Maja je za? Maja je za 3D modeliranje i UVing, a UVing je ne znam kako bi preveo to na hrvatski, kao editanje UV informacija, I guess. To je ono kad plašt od kocke i onda na taj plašt možeš informacije od teksture. Sam to pričao, sam to objašnjavao, ja mislim da jesam. Da. Tako da Maja je za modeliranje i taj UVing, iako Maja samo u sebi ima i za animaciju kao funkcionalnosti i za renderanje, ona koristi taj svoj Arnold sustav. Ok, ukratko ponovi, znači što je teksturiranje za ljude koji slušaju, koji su propustili taj dio? Znači, kada se napravi u 3D softverima nekakav model, teksturiranje je proces kao, kako bi preveo manual, kao manualnog stavljanja drugih informacija na površinu tog 3D objekta. Kada napravi se samo 3D objekt, na njemu je materijal koji nema nikakvih zanimljivih stvari, ali na primjer, evo sad je tipkovnica ispred mene, kad se napravi tipkovnica u 3D-u nema nikakvih slova na njoj i sada kako bi se stavila slova na 3D tipkovnicu se treba staviti tekstura na tu tipkovnicu koja kaže na ovom mjestu će biti slovo H, na ovom mjestu će biti slovo F i tak. UV je način na koji se te 2D slike tih tekstura mogu staviti na taj 3D objekt i to se radi tako da se taj objekt rastavi na lica. Kao što bi, ljudi su valjda u školi učili te rastavljanje kocke na plašt i svaki 3D objekt se može tako rastaviti na svoj plašt da bi se stavile te teksture na tu površinu. Ako sam dobro skužio, to je ono što vidiš kad downloadaš Minecraft skinove. Da, doslovno, da. Okay. Te teksture su spremljene kao slike, baš 2D slike, koje onda engine metne na model. Cool. Taj dio mi je bio u glavnom projektu i foliage, odnosno drveća, salate i grmlja kaj sam radio za taj glavni projekt. To je bilo u tom glavnom dijelu i to sam isto coverao, mislim da nekih
4000 riječi, tak nešto. I onda sad taj supplementary skill je bio predstavljanje tog projekta u engine-u i implementacija svih tih elemenata u engine-u. Znači, engine su softveri koji prikazuju gotove, finalizirane modele sa teksturama, sa svim svjetlima koje postaviš unutra. Sad me zanima, ja mislim da se i render engine zovu, znači engine je generalni skup svih softvera koji renderaju, ali engine se uglavnom koristi, kad se govori o softverima koji samo renderaju, se zovu render engines, a kad se priča o game engineima koji u stvarnom vremenu renderaju stvari, znači da, na primjer, kad su radili Toy Story, oni su animirali sve, oni su postavili kamere u scenu, oni su postavili sva svjetlo u scenu i onda su rekli kompjutor daj ti izračunaj svaki frame za sljedećih 12 frame-ova ove kamere i onda kompjutor ide piksel po piksel, učitava točno koju informaciju kamera vidi iz te scene koju si ti napravio 3D. Za igre ne možeš čekati da ti se učita svaki treći piksel dok da tebe puca tipu Call of Duty-u. Mm-hmm. Tako da ti engine funkcioniraju real time, znači da odjedanput renderaju cijeli ekran 24 puta po sekundi ili 60 puta po sekundi ili sad koliko već 120 kaj već ovo rade. I zato i po tome je glavna razlika između igara i filmova je da igre moraju biti optimizirane tako da taj engine može zapravo u real time-u učitavati sve te informacije. Mm-hmm. I sad engine je pogotovo game engines su onak svojevrsne zvijeri i onda sam za taj supplementary skill išao samo u istraživanje tog engine-a, pa sam istraživao kako u Unreal Engine-u, jer sam Unreal radio, postoji Unity, mm-hmm. kako u Unreal Engine-u prikazati, odnosno napraviti kao landscape, kako na njega staviti teksturu landscape-a, kako napraviti da kad si udaljen od landscape-a da je tekstura veća, tako da pokriva onak, da ne moraš koristiti onak minijaturnu teksturu 7 km dalje, jer ta informacija se nepotrebno učitava. Mm-hmm. I onda da što si dalje da je što veća tekstura i da se automatski tak pretvara iz manje u veliku. Mm-hmm. To sam radio. Napravio sam mali node script da kad stavim biljku u scenu, automatski mi se randomizira orijentacija, veličina i koju iteraciju te biljke koristi, jer sam napravio 2 verzije svake biljke. Mm-hmm. I to sam napravio tako da sam samo kopirao svaku biljku unutra i onak skuži da su to isti modeli, a ovak sam napravio da je randomizirano dovoljno da se ne kuži točno šta. Da su sve isto i osim toga još lighting, šta sve ne. Tako da to sam danas zadnje predao i sad zadnje za to je bilo da trebam predati taj reflective statement. A taj reflective statement i kao, često smo radili i za ostale projekte, ali kao pod navodnicima ukratko mm-hmm. Prikažeš i objasniš što ti se dopalo u vezi projekta, što ti se nije dopalo, zašto ti se nije dopalo, što si naučio, što trebaš dalje naučiti. Praktički isto ono kad sam pričao za tu prezentaciju. Mm-hmm. A stavili su na to... reci? To je tih nekoliko tisuća riječi. 1000 riječi su mm-hmm. postavili kao mm-hmm. Šta trebaš ciljati. I to baš mi onak... Smiješno mi je malo apsurdno da možeš onak na reflection staviti tak broj. Mislim, uspio sam na kraju i izgleda, onak zvuči sve koherentno, ali tako onak se očeno osjećaš kad samo onak ok, sad sam na 700 riječi, kaj još sad mogu baciti unutra, ajmo nešto nasred. A onak ne možeš ne. nakon onak 3 godine, šta generalno onak ono što trebaš dalje i ono što ti se dopada, onak mijenja se, ali sve manje i manje stvari možeš pričati o tome bez da forfljaš. Mm-hmm. Bez veze, tako da baš mi to danas bilo izazov. Ali točno na 1005 riječi sam došao i rekao tavan. I posla. Nice.
Tak da. Vidi još nešto. Puno si istraživao onom regolitu mjesečevom. Kako je to komponirano u projekt? Možeš ponoviti, molim te, oprosti. Puno si istraživao regolitu na mjesecu. Da. A mislim puno. Pa ono. Da? Zvučalo je dosta. Ok. I do koje mjere si to iskoristio u ovom projektu? Znači, generalno nisam naročito istraživao točan sastav. Vjerojatno jesam u početku, ali sam zaboravio, jer funkcionalno ono što mi je trebalo samo slike kak izgleda. Jer iz slika možeš izvući te neke kako to kažem, attributes tog materijala koje onda možeš napraviti. Generalno, zato što sam visual artist, nije mi bio cilj napraviti funkcionalno fizički stvaran regolit, nego sliku koja izgleda kao regolit, jer sam napravio materijal koji sam onda s teksturama stavio u engine. Bilo je zanimljivo zato što sam da napravim relativno stvaran, pod navodnicima stvaran, odnosno uvjerljiv regolit, odnosno površinu mjeseca sam treba napraviti, mislim da sam na kraju napravio 5 različitih materijala, svaki sa onak različitom razinom kamenja u sebi, i onda 2 verzije koje su crvena i plava boja, koja mislim da sam prejako napravio boje, tako da većinu sam sakrio u sceni. Ali generalno su mi samo trebale slike da ja mogu u dizajneru staviti te kamenje i površinu, jer ono o čim se ja bavim je kao roughness, odnosno kako bi preveo roughness? Grubost. Da, kao grubost materijala. Prapost. To je jedna od glavnih mapa koje koristiš u teksturiranju. Ja bi čak rekao da su grubosti i albedo, odnosno base color, da su to 2 najbitnije mape, jer razlika između sad ispred mene ekran mobitela i drvene površine stola je boja, ali ako je površina stola jednako reflektivna kao ekran od mobitela, izgledalo bi čudno. Da, drvo koje se sjaje. Tako da razina toga je bila dosta bitna. I generalno sam te slike, našao sam slike da postoji onak crvenica na mjesecu praktički. I osim toga našao sam neke slike koje su ljudi slikali kao amaterski astronomi, gdje su onak rampapali boju mjeseca i onda onak dobiš plavo-crveni mjesec fully. I to sam iskoristio kao onak stilski, mi se dopadalo, pa sam zato napravio te plavi i crveni. Tako da generalno jako rijetko game artisti baš istražuju fully attributes predmeta. Uglavnom sam pronalazio slike i kako se, na primjer, ne znam, ponaša. Kod metala, koliko sam čuo, kod metala puno više se istražuje kod toga, pogotovo ako si osoba koja radi u realizmu, da ne književno pokretu, nego vizualnom stilu. Da onak, ovaj materijal ako je u dodiru sa zrakom postane ove boje, ali onda ispod te boje imaš ovu podboju i tak stvari. Ja više težim prema stiliziranom, tako da imam si oduška za malo umjetničke interpretacije. Tako da. Cool, ok. Mislim, očekivao sam onak, jel ti možda došlo te informacije koje si saznao onako ne nešto što si konkretno implementirao, ali nešto što si imao u glavi, pa onda kao nekakva rezervna inspiracija ili nešto. Kao za taj regolit? Ne mogu baš reći naročito. Nije... Mislim, definitivno su te slike crvenog i plavog utjecale na finalni stil.
onoga što sam težio, da sam ih našao prije bi ih stavio kao tu stilsku bibliju tog mog projekta. Ali onak, ne znam, zanima me baš onak ta ono, koliko tak neki aspekti koje nađem utječu na projekt, a koliko ja utječem da na projekt tako da sam ih našao. Jer dođe li prvo tak nešto što sam našao, pa onda ideja ili ideja i onda kroz iste ideje izvlačimo ono što bih htio tražiti. Ako si me razumio ikako. Zanimljivo. To je ono kad sam pričali o AI na početku, kojeg sam na kraju bio iskoristio u projektu, da onak jako teško je, problem AI mi se čini da onak ako i kad sam komentirao da ako nemaš ideju, onda te ideje iz AI-a koje su ono po defaultu manje originalne od same stvarnosti i tvojeg samog iskustva, što onak možda nije ispravna rečenica, ali reda radi, ja sam tak reći, kao da je onak opasnije ako osoba samo relaja na AI promptove za njihove ideje, i razlika između toga da ja već imam ideju i tražim AI da mi napravi prompt da si lakše definiram tu ideju u glavi. Jer onda ne uzimaš toliko inspiracije iz AI-a što je napravio, nego pokušavaš iz u AI-u napraviti taj rezultat koji ti već imaš u glavi. Što ja mislim potpuno razuman i ono koristan način za koristiti AI. Da, zvuči kao napredak. Sad je bilo neke vijesti za AI, zaboravila sam. Ja sam našao meme. Kaže, kao pradjed Skyneta, ono iz terorista, iz Terminatora. Spravljeno, bla bla, kao stvoritelj Skyneta napustio tvrtku i žali svoje životno djelo zato što je zbog opasnosti za ljudsku rasu. I drugi slajd kao taj čovjek, otac AI-a, napustio Google jer žali svoj životni rad zbog prevelike opasnosti za ljude. Baš tužno, ono. Zajem. Stok redatelja Terminatora mora da raste. Baš sam imao situaciju, gledao sam jako puno dok sam radio i pisao Adam Savage kak radi sve i svašta. Jebi ga, i ti i ja smo mašinist nerdovi. Da, i u jednom trenutku je isto onak bio kao Alexa koliko je x podijeljeno s y. To mi sam bilo onak, kak je insane da sad actually imamo onak samo žensku koju možemo nešto reći u svom stanu i koja će nam odgovoriti. Da. Onak, i kak to ljudima je to onak čist normalno. Ne znam, se vidi onaj meme kad kao onak kad ne bi bilo ludo da psi mogu pričati, onda da. Ali papige to rade. I nikog ne voli kurac, da! Da. To je cool zato što takvi ljudi onak, to je ja mislim cool kod komedije, onak. Da. Pokušavam skužiti onak riječima kvantificirano šta je smiješno, šta onak može zvučati kao svetogrđe, ali mislim da možeš to ograničiti nekako riječima i definirati. I mislim da je jedna od stvari, kad uspiješ da je smiješno, ja mislim da dosta smijeha, kao reakcije smijeha, dolazi od olakšanja u komediji. Da bude onak, recimo kod komedije imaš neku priču, neki setup, i sad napetost raste zato što ne vidiš kud ide. Ne znaš šta će se dogoditi. I onda ti kaže punchline zbog kojeg sve sjede na mjesto. I onda je to kao wow, reakcija, i reakcija je smijeh. Da. Zašto je onda... zbog istog toga bi bila kao uvredljiva komedija smiješna, ali ima komedije za koju misliš da znaš da ide. Di ide. Da. I kod te, isto onak, mislim da je poanta da je komičar onak na granici prihvatljivog i neprihvatljivog i da je tu granicu moguće pomicati u ljudskim interakcijama. I ovisno o kontekstu koji staviš, granica je na drugom mjestu. I onda on krene sa jedne strane granice, ali završi
kad ti opiše cijeli kontekst, ti si tehnički bio u nesporazumu, zato što je on svojim tim kontekstom potpuno s druge strane granice i zapravo je čist siguran, iako je izgledalo kao da je neprihvatljivo đubre od čovjeka. Da. I to je baš onak, do tu sam došao, onak primjećujem to i mislim da je to, zvuči istina, zvuči kao da drži vodu. Zašto sam to krenuo pričat? Da, ljudi Priča koji... Da. To je podsjeća na Trickster. Dobar segue. Gledali smo vidjeli smo onak fanovi. Ja ga, ne znam koliko ti često gledaš, ja onak tu i tamo naletim na njega kad mi dođu recommended ili nešto. I zanimljiv moj vizualni stil. Sisyphus 55, ja mislim. Što? Sisyphus 55 kao SS, ja mislim. Zašto SS? Pitaj ga. Evo, ne znam. Da, ne znam, stvarno. To je američki YouTuber, bar tako zvuči, koji radi nekakve filozofske videe sa nekakvim dry humorom. Onak, podsjeća me na Toma Seguru, ali malo intelektualniji, jel? Znači, za oni koji znaju kakav je Tom Segura, to je onak suhoparni komičar koji onak ima dosta neanimiranu facu i takav čak i ton glasa, onak kad nije na pozornici bar. I inače chill lik, ne bi rekao komičar. Uglavnom, bacate nekakve fore koje su točno takve, onak sam je nešto šugavo, onak suho i onda baci neki punchline zbog kojeg fakat nije suho. I to nekako uspjeva i to me podsjeća na Sisyphus, zato što oni su onak nekako poluciničan, ovo ono, ali sve to onak uz nepristranost uspije održat, a i dalje baci punchline. Tako da. Onak sve strane jednako sprda i nije ništa uvredljivo, samo je onak meni je onak zgodno, pametni Je. Meni sam fora, dopada mi se taj njegov vizualni stil, onak koristi, uopće ne znam kako bi opisao te animacije gdje onak praktički animiraš tipa kak stoje, ali nacrtaš ga par puta i onda onak shiftaš iz jednog crteža u drugi i onda onak flikera crtež. I onak koristi jako monokromatične takve scene i desaturirane boje, baš mi ga je gušto vizualno za gledat koliko god se možda ništa ne dešava. Onak, zgodno je, ja mislim da riječ kojom bi ga pisao onak lo-fi. Da, baš. Onak lo-fi filozof. To baš onak, reklo bi se da ih ima puno na YouTube, ali fakat ih nisam toliko puno naletio. Onak, ima production filozofa, ne znam, Wisecrack kanal ili tak nešto. Onak, jer te filozofi su onak štreberi za cinematografi, onak, uvijek su savršeno u fokusu, uvijek imaju savršen mikrofon, tako da je baš nekak životnije imam osjećaj kad gledaš tog Sisyphusa. Osvježavajuće. Baš osvježavajuće, da. Pa smo gledali taj video i komentirali koji se zove, kako se točno zove? Postaćeš ono što mrziš, tako nešto. Da. Gdje je pričao o je li Young? O svima, svuda je išao, znači mislim da je počeo sa psihoanalitičarima, tako je. Je. Pričao je o Carl Jungu i pričao je o njegovim idejama konkretno arhetipova. Sad se ne sjećam kako je točno išlo, ali poanta je, postoji nešto što je arhetip trickstera, a to je ideja onoga koji stoji na granici. Odnosno, jedna je stvar, ali je druga stvar u isto vrijeme. I taj ideja toga koju može utjeloviti osoba ili nekakav događaj može se svakako pojaviti prema ovoj teoriji je svrha njegova je da pokaže apsurdnost nekih običaja, svrha njega je da te stavi, da ti pokaže iz druge perspektive. Ja mislim da je to često
povezano sa, i to je istina, mislim da se to i kaže u filozofiji, da je to povezano sa, kako se to kaže, šamanima i takvim stvarima, takvim kulturološkim pojavama. I onda u principu Rafiki ili tak neš, kužiš. U Kralju Lavo imaš Rafikija koji... Kaj ne bi rekao da su... završio, prosti. Da, Rafikija koji Simbu izvuče iz njegovog cijelog okruženja u ono svoje drvo. I u principu... Ja ću se praviti da sam gledao Kralj Lavo. Aha. Zihar nisi gledao Kralj Lavo. Zihar nisam gledao Kralj Lavo. Dobro. Nije ni meni jasno, ali jebi ga. Ok, uglavnom drvo. Simbu izvuče Rafiki u jednom trenutku na drvo. Igrom slučaja u hrpetini mitologija postoji drvo i drvo života. To je koje predstavlja sve ikad. Ali kao predstavlja apstraktnu sliku svega. Mislim da je to kao poanta Rafiki je njega izvukao u višu razinu apstrakcije. Da sagleda situaciju iz... kao cjelovitije da sagleda situaciju jer je naišao na neki problem. I uglavnom on njega izvuče na to drvo i onda Simba skuži kaj ne valja. I to je kao je na neki način trickster. Znači on je njega izvukao u nekakvo međo područje i pokazao mu je iz vanjske perspektive njegovu situaciju. I o tome pričao i Sisyphus u videu. Pričao o tome kako se kod ljudi... znam, Jungova ideja sjene, tako je počelo. Kod ljudi se često kaže, prema Jungovoj teoriji, isto tako postoji taj koncept sjene, što je prema njegovoj definiciji čini mi se sve ono što ti je nepoželjno u tebi. To je tvoja sjena, ono što ne želiš da izađe. I... Da, on je to opisao detaljnije kao sve što potiskuješ. Na jedan način ili drugi. I kaže da sjena koju potiskuješ, kad je potisneš daješ joj prostora za rast. I onda raste i jača, dok ne ojača dovoljno da krene da izlazi sporadično. Da bi to spriječio, moraš suočiti se s njom, pogledati je i naći način kako je ukomponirati u sebe da izlazi polagano i periodično u kontroliranim situacijama. Da imaš da izlazi tvojom voljom, a ne zato što je narasla dovoljno da može sama. Je to ono što sam što stoicizam uvijek priča, da mi se uvijek razočaramo i uzrujamo i frustriramo kad nam se stvarnost ne poklapa sa očekivanjima i onda ono što sam ja izvukao iz toga je kao da ako ti sjena izađe kad ti ne očekuješ da ona izađe, ćeš još u to nadodat emocije koje opet želiš potisnut, ta frustracija, ne mogu vjerovati da je sjena izašla i onda samo nadodaješ i hraniš sjenu u takvim situacijama kada ona izađe na vidjelo i onda postane bomba koju pališ fitilj. Da, to definitivno nije ispravno, najoptimalnije, jer to nije definitivno optimalna reakcija, jer to nije način kako ćeš spriječiti da sljedeći put se ista stvar dogodi, da kažeš Isuse Bože, kako se ovo dogodilo. Da, imaš pravo. Never believe it anyway, znamo dalje. Da. Ne sjećam se koja je bila poveznica sa Sjenom i Tricksterom, ali da, zanimljivo mi je to. Da je način na koji ljudi te često kao se asimiliraju sa Sjenom je preko arhetipa Trickstera kojem omogućava da pogledaju Sjenu iz druge perspektive. Što je zanimljivo, kada razmišljaš o tome, obasješ Sjenu iz drugog kuta i onda više nema Sjene. Što je zanimljivo. Detalj. I kao kak prijatelji su jako često arhetip tog Trickstera u današnjem svakodnevnom životu, jer su to ljudi s kojima se baš nikad o tome nisam puno razmišljao, sa friendovima 80% vremena kad si s njima, jako često se ljudi samo zafrkavaju i zajebavaju. I koriste taj, uspoređujete arhetip Trickstera sa tim zajebavanjem sa svojim friendovima koji u tvojom životu imaju ulogu tog arhetipa
koje onda te podsjete na suludost i tvog života i obasiju sjenu iz tog drugog kuta. Što mislim da je možda nesavršena analogija, jer jako često takva nekakva ona komedija koja je sa tvojim prijateljima pomaže u supresiji te sjene. Mm-hmm. Ja, na primjer, ne znam, iz iskustva imam osjećaj da sam sad puno drugačiji nego što sam bio prije par godina, a dogodi mi se sad kad se vratim sa, ne znam, u Hrvatsku i družim se sa starim prijateljima, da se nekak suptilno vratim u mentalni sklop koji sam bio prije tih 3 godine. I u trenutku kad nisam asimilirao sjenu na toj razini kao što mislim da sam danas, i onda imam osjećaj kao da sam neautentičan, nego igram lika koji je isto u tom videu napomenuo taj ne arhetip, nego fasad, ne kak je rekao, maska. Se sjećaš možda? Maska. Mm-hmm. Kao da je maska dio ega koji se fokusira sa interakciju s drugima. Znači mi svi imamo maske koje predstavljamo s javnošću, mm-hmm. i preko te maske interpretiramo informacije i situacije sa drugim ljudima. I ja možda kao da ta maska se prebaci na taj stari mod i način življenja koji sam bio, i onda imam osjećaj da ta maska je bila uzrok jako velikih dijelova moje sjene, i onda osjetim doslovno onak kad se ta maska vrati, da onak mi sjena se uznemiri, uzburka. Mm-hmm. Tako da, ne znam, zanimljivo. Da. Ja mislim da je to mislim da je to zanimljivo zato što ljudi kad čuju takvu teoriju imaju osjećaj kao da je to objektivna tvrdnja. Ali to je više kao mm-hmm. prijedlog perspektive koju možeš poprimiti i možda saznati nešto korisno razmišljajući iz te perspektive. A perspektiva je prijedlog je razmišljaj kao da ovo što sam ti sad rekao, odnosno arhetip trickstera, postoji. Da. I vidiš šta ćeš dobiti iz toga. Da, mislim da je to kod tih arhetipova zeznuto zato što kako ćeš dokazati postojanje. Mislim, to je, znači sad pokušavam kritizirati cijelu tu priču zato što predstavili smo je samo u pozitivno svjetlo, a ima puno mana. Na primjer, glavna stvar je, to se već 100 godina zna, a to je psihoanalitička teorija je cool i sve, i kontroverzna i sve, i uvijek je proizvede razgovor, dobar ili loš, i konstruktivan ili destruktivan, ali je nije baš otporna je na znanost. Teško je znanstveno dokazati, pogotovo empirijskim procesima. Kako ćeš ti kvantificirati i operacionalizirati arhetip? Da. Mislim da je samo po sebi, ja mislim da je način kako potvrdiš postojanje toga isključivo može biti pragmatičan. Odnosno, moraš ga upotrijebiti i vidjeti jel se osjećaš kao da funkcionira. Jel ti produktivan bio taj eksperiment? Kao da postoji eksperiment, jel? Iskustvene rezultati i praksa nije empirijski, kužim, da. Tako da s te strane onak neće ti baš dobar argument biti na sudu ili nekom znanstveniku ili doktoru da kažeš ovaj arhetip. Jebi ga, sjena mi je goofy as fuck, stari, ne znam šta da radim. Tako da to baš ne drži vodu, ali za samorazumijevanje može biti alat. Tako da, to bi to reći. Mislim da je, meni se to čini kao onak glavni, kako bi se reklo, crux psihologije, trenutno ta onak znanstveni pritisak da mora biti empirijska znanost, a bavi se sa vrlo neempirijskim stvarima, to je ljudski um. I onda generalno imamo osjećaj da znanost više teži ovim stvarima koje možda su manje istinite nego koncept cijene, ali samo su lakše empirijski za dokazati i ponoviti
pa se više na njih oslanjamo, što je onak potpuno realno, to nije onak rađe bi da mi onak neko da nekakav lijek za depresiju koja je zdravstveno dokazana da funkcionira, nego da mi kaže jesi li razmislio o sebi. Tako da ima smisla, ali onda opet nije puna priča i zato mislim da jako često ovaj podcast je samo prikaz toga da onak psihologija i filozofija su jako bliski. Ja u tom slučaju ne bi to nazvao psihologijom. Možda zato što sam prisiljen koristiti znanstveni dio psihologije, ali ja bih rekao da je psihologija isključivo taj pokušaj primjene znanstvenih i empirijskih postupaka i postupaka i, kako bih rekao, procesa na ljudski kako bi se došlo do objektivnih saznanja, a ovi dijelovi koji su neobjektivni i takve stvari više mi naginju prema umjetnosti nego psihologiji. Iako se bave ljudskim umom i takvim stvarima, prije bi rekao filozofija moguće, umjetnost vjerojatno, psihologija baš ne. Da. Zato što psihologija kad izgubi te svoje znanstvene vrijednosti često degenerira u astrologiju. Ništa protiv ljudi kojima je to bitno. Razumijem poantu astrologije, razumijem čak i da je mnogima to razonoda, ali definitivno nije znanstveno potvrdiva. I psihologija se jako tom približi kad izgubi znanstveno potvrđenje. Što je malo čuvizam, ali razumiješ što sam htio reći. Da. Nastavi. Zato i mislim da je to crux tog problema, jer pokušava znanstveno empirijski dokazati nešto što ni iskustveno nismo puno bliže. Zapravo, to nema nikakve efekta, jer onak iskustveno ne mogu ti reći šta je foton, ali kao, nije nikome još jasno gdje je granica psihologije i filozofije. Samo možeš reći aha, ovo nije ili aha, ovo je. Pa dobro, samo lupiš spektar, to ti je easy. Da. Tako se to inače radi. Kad ne znaš gdje je granica, samo lupiš spektar. Šta je tamo? Bang, spektar. Da. Ne, ali mislim, to je korisno za primijeniti u nekim područjima, ali nekad sam ne znaš gdje je granica, ali postoji. Da. Bilo mi je zanimljivo iskustvo. Bio sam na nekom psihološkom razgovoru i kao ja sam razgovarao sa psihologom i ta psihologica mi je preporučila jednu ludu stvar. Kaže ona, nekad znam staviti stolac u sobu i reći, ako se radi o trećoj osobi koja nije dostupna za razgovor ili ne želi razgovarati ili slično, kaže stavim stolicu sa nama dvoje u sobu koja je prazna, stavim je kraj sebe i zamislimo da je ta osoba i onda pričamo s njom. I ludo, ali okej, kužim, ajde vidimo. Uglavnom, dogodila se ta interakcija, bila je preluda, ona kaže, hvala vam što ste došli, nema nikog na stolici, baš je onako ko predstava i moraš sudjelovati u toj predstavi i zato nije baš za svakog. Ja mislim da nekog to jednostavno ne leži mu. Ali to je okej. Za mene je bilo sve u redu u tom trenutku kad je krenula priča sa sva praznom stolicom. Mogu sam nastaviti. Činilo se onak legit. I jako mi je zanimljivo što sam tjelesno osjetio neke stvari koje nisam... došao sam do spoznaja tako da sam promatrao reakciju svog tijela dok sam glumio to nešto. Da. I to je baš ludo. Ja mislim da to još nije jako istraživano, iako se kreće istraživati u psihologiji, definitivno nije mainstream smjer ili nešto slično i nema puno velikih saznanja. Ali igrom slučaja sam vrlo brzo nakon toga iz kolegija biološke osnove emocija, odnosno biološke osnove ponašanja, učio o emocijama. Postoji nešto što se naziva trenutno moderna teorija emocija i da ne ulazim u povijest teorija emocija, moderni pristup kaže da postoji doživljajni aspekt emocije
da postoji fiziološki aspekt emocije i znači doživljeni aspekt je koliko se osjećaš ljuto, sretno, tužno. Fiziološki aspekt je koliko ti poraste puls ili neke druge takve smjernice i da postoji interakcija između svih tih dijelova, odnosno da postoje 3 dijela, ali konkretno znači da taj doživljaj, odnosno percepcija situacije, da utječe na fiziološke promjene i na doživljaj emocije. Ok, pratiš me. Sad, ja mislim da je to doslovno to. Znači, to što sam doživio, došao do nekih informacija o promatranjem reakcija svog tijela, to je bilo doslovno to. Znači, moja percepcija situacije koja se promijenila doslovno činom glume je utjecala na moje emocije i na moje fiziološke promjene, odnosno primarno na fiziološke promjene koje sam onda mogao promotriti, odnosno osvijestiti. Da. I budući da sam bio fokusiran na kontekst u kojem se događaju te fiziološke promjene, na temelju nekih prijašnjih iskustava sam mogao zaključiti o kojim emocijama se tu radi i o razmišljanjima ili tako nečemu koje sam mogao propustiti. Da, reci. Htio sam pitat, ali mi za to je bilo baš kao ti i ta psihologica na razgovoru sa tom izmišljenom trećom osobom. Da. Ok. Meni osobno to ima apsolutno potpuno smisla i mogu ti sustavno reći da sam tako nešto već i radio i mislim da je najbitnije to da ne vodiš taj razgovor sa sobom u glavi, nego da zapravo na glas pričaš. Da. Jer čim izneseš misli iz glave, bilo to na papir, u mobitel ili na glas, poprime neku stvarnost i puno lakše ti je drugačija supstanca kada napišeš i kažeš nego kad ti je u glavi. Mogu ti reći da sam zapravo sam već neko vrijeme kad sam se nosio sa nečime ranije ovu godinu, sam pisao poeziju generalno. Možda to osobi, možda ne. Više o emocijama. Hoćeš reći kao nisi znao kom pišeš? Što kao nisi znao? Nisi bio svjestan kom pišeš? Nisi bio siguran jel pišeš te osobe? Bio sam. Aha. Bio sam svjestan, ali nisam bio... ponekad sam pisao kao direktno, ponekad sam samo pisao osobi kao dear reader, kao dragi čitatelj, kao x osobi. Što je pomoglo. Sad u zadnje vrijeme sam primijetio da jako pomaže kada doslovno pišem hipotetsko pismo osobi. I sad nedavno sam baš imao 20 stranica u notepadu. Samo pisma. I mogu ti reći da fakat baš iz osobnog iskustva mogu reći da olakšava i pomaže. A šta dobiješ iz tog procesa? Osobno ne znam koliko to generalno ljudima bi bilo možda prirodno, ali meni doslovno prirodno dođe da primijetim kada pišem rečenicu čije ime stavim prvo, na primjer. Mi može reći, mi je zanimljivo, ne znam, u jednom trenutku sam stavio kao moje ime prvo i onda sam skužio, gledam iz perspektive sebe, znači meni je zapravo bitno ovo, nije mi toliko bitno da toj osobi bitno XY ili kaj već ne. Takve neke stvari možeš saznati, da na način na koji pišeš rečenicu, šta ti prvo padne na pamet kad želiš neku misao prenijeti u rečenicu, ti može puno reći o tome kako se zapravo osjećaš u toj rečenici. A generalno ti spriječi taj loop u glavi da razmišljaš o toj ideji stalno, nego staviš ju na papir i kažeš, ok, ako se želim vratiti toj ideji mogu jer mi je zapisano na notepadu, a ovako, zato što ti ta neka situacija s tom osobom toliko bitna, stalno ju vrtiš u glavi jer ne želiš ju zaboraviti, a uopće nemaš perspektivu da zapravo nije bitno ako ju zaboraviš ili ne. Da je to samo misao koja te muči, koja da napraviš nekakav korak dalje sa emocijama vezano za taj problem, trebaš nastaviti na drugu misao. Te dve stvari
I generalno samo ne znam. Kužim, znači izvučiš informacije dodatne iz tog procesa. Da. Mhm, Isto koji ovo kaj si pričao, Mhm. da nemaš pravi razgovor sa tom osobom, ali zato što se praviš ko da imaš i s pismom je onog drugačije, na kraju ja mogu poslati to pismo, Mhm. ako i kad treba. Zamisliš, mislim da je to ključ, da zamisliš reakciju druge osobe dok čita to. Mhm. I to je ta treća stvar iz koje možeš izvući šta bi zapravo ti htio od te osobe, kako da reagira, zašto bi tako htio da reagira, kako ne bi htio da reagira. Mhm. I iz tog možeš izvući isto kako se ti osjećaš i zašto se tako osjećaš. Mhm. Ja mislim da... tako da. Ja mislim da je to zanimljivo. Mislim da imaš... zanimljivo je to s pisanjem. Mhm. Jer na neki način ovo što sam ja iskusio, mislim fokusirano u tijelu, razumiješ, ja sam poprilično siguran da je to dio autonomnog živčanog sustava koji reagira. Mhm. Te stvari koje osjetiš, jer to je, znači puls koji osjećaš kad ti poraste, tlak kad osjećaš da ti poraste, kad osjetiš onak crvenilo u licu, to su posljedice autonomnog živčanog sustava. To je nešto što čime ti ne upravljaš direktno, nego indirektno. Mhm. A ovo što si ti rekao je na listu papira i nema tog tjelesnog dijela na taj način. Tada čini mi se drugačije, ne znam točno po čemu, ali mislim osim po tome da nije tjelesno toliko. Ali ono što sam htio reći, to zvuči onak, kad smo već krenuli u tom smjeru, znači imaš to nešto, ja mislim da je ovo što sam ja opisao se često koristi u kontekstu gestalt terapije. Gestalt terapija to znači? ime je dobila po gestaltistima. To su, znači, ja mislim da je to njemačka škola misli ili ne znam je li to ispravno baš reći, ali uglavnom gestaltisti su govorili da je vrtilo se oko cjeline sve. Oni su, ja mislim, imali neku teoriju percepcije. Okay. I oni su rekli da postoji, znači pitanje je kak ljudi grupiraju perceptivne objekte, zbog čega ti je skupina kvadrata, a ne hrpa pojedinih kvadrata, ako me razumiješ. Kužim, da. I sad oni su izvukli su neka pravila, ali uglavnom vrti se oko cjeline filozofija. Ja mislim da to i znači nešto, riječ gestalt da znači nešto sa cjelinom. Uglavnom, gestalt terapija ima taj pristup cjelovitosti, u smislu da pogledaš sa različitih strana. Što ima smisla, jer terapija se između ostalog vodi dijagnostikom, a način na koji tvoje tijelo dijagnosticira stvari je osjetima koji su upravo to. Onak 5-6 različitih sustava koji se usmjere na istu stvar i onda kad ti nanjušiš, vidiš, osjetiš i okusiš istu stvar, onda vrlo vjerojatno si okusio nešto što nisi izmislio. I mislim da je to, filozofija iza tog gestalt pristupa. Uglavnom, taj dio sa izmišljenim ljudima, ovo ono, recimo da je ta cjelovitost pretpostavljam u tom spajanju mentalnih procesa i tih fizioloških reakcija koje primjećuješ. Uz to, slična metoda, možda malo čak i ekstremnije zvuči, je nešto što se zovu konstelacije. Isto sam imao priliku to doživjeti, ludo je, i znači ovo je priča. Konstelacije su namijenjene isto tako za uvid, za rješenje nekih konflikta u kojima si zapeo. I ide ovako, znači radi se o nekakvim interpersonalnim odnosima, ok, i imaš neki problem sa tim odnosima. U konstelaciji, procesu, tom, što god da to bilo, uzme se određen broj osoba koji je jednak tom broju osoba koji sudjeluju u konfliktu. I to nije bitno koje su to osobe, nevezane su za konflikt. Mogu biti random ljudi s ulice, mogu biti sestre u ordinaciji, mogu biti psihoterapeuti, mogu biti što god. I ti ljudi se postave po prostoriji. Ideja je da između tih ljudi postoje nekakve geometrijski odnosi, kao doslovno odnosi u prostoru. Znači, jako je povezana ta konstelacija sa idejom prostora i odnosima ljudi u tom prostoru. I ti ljudi
predstavljaju svako nekog, dobiju svoju ulogu. Ne mora se poklapati po spolu, ni po koje karakteristici, osim da su ljudi. I sad, ovaj čovjek je mama, ovaj čovjek je tata, recimo da je obiteljska svađa. I voditelj konstelacije, nakon što postavi osobe, kaže, izvolite, sad se vi namjestite. I svaka osoba treba osjetiti je li to pravo mjesto za nju ili nije. I onda se pomiče po sobi ako misli da nije i nađe pravo mjesto i kao, ovo osjećam da je ovo pravo mjesto za mene. I tu stane. Osoba koja vodi konstelaciju, ako ima iskustva, može se solidno, ima neke ideje, zna otprilike kako funkcionira taj geometrijski odnos u mozgu. Ima neki osjećaj, nije to eksplicitno, ali onda kaže nekoj osobi pomaknite se ovdje, što mislite, i onda kao, da, to je bilo to, ono fakat nije bila prava pozicija, onako sjeti kao, jel? To je bar u teoriji. Iz te perspektive ljudi koji se namještaju, koji samo sudjeluju u konstelaciji, a nemaju problem, nisam to doživio, tako da sad govorim čisto teoretski koliko znam. Uglavnom, nakon što se ti ljudi postave, osoba koja ima konflikt, koja isto sudjeluje u konstelaciji, ideja je, znaju se stvari lude dogoditi, lude realizacije i takve stvari. I to je meni, kad sam doživljavao, nisam uopće imao pojma o kontekstu, nisam još ni studirao psihologiju, sam bio onak, nisam znao šta se dogodilo, nisam nimalo vjerovao u to nije istina, vjerovao sam u druge stvari koje je ta osoba, za koje sam čuo, ali bio sam onak, ok, sam prolazio kroz to, ali sam izašao iz te sobe, ko kad izađeš sa nekog filma, sam si paf, šta? Daj molim da objasni, šta se može uopće dogoditi? Znači, jesi imao osobno iskustvo s time? Da, znači, nisam znao koji je moj problem. Da, znači, bio neki problem sa odnosima. Mislio sam znao sam o kojoj se osobi radi, znao sam da sam nezadovoljan, ali nisam znao šta se događa, nisam znao ništa verbalizirati ni slično. Da. I to je osoba za koju ja nisam znao da to radi. To je, čak je bio, mislim da je fizioterapeut, općenito. Aha. I kao, I ona kao pita me, mogu ja nešto predložiti sad? Ja kao, pa može, šta? Kao, sad bi ja tu nešto napravila, ja to inače radim, i ona, dobro. Koje situacije bila? Jesi bio doma, jesi bio to neka zabava? Znači, malo konteksta. Imao sam nekih zdravstvenih problema zbog kojeg sam bio kod fizioterapeuta, to je kod te fizioterapeutkinje, I, između ostalog, u toj terapiji, fizioterapiji, to je ona pristupačna žena pričala ovako, časkala gluposti, a zna nekakvu, otprilike iz konteksta priču, i znala je da se događa nekakvo nezadovoljstvo, ali kažem, znači, nije bilo to ništa, sad da se ja nešto posebno naglašavao, samo je mogu ja to, tebi možemo sad nešto probati. Da. Dobro. I sad došlo je 2-3 ljudi još u sobu, ona im je dala uloge i razmjestila po sobi, i tu se nešto događalo. Evo, oni su nešto radili, ne sjećam se je li bilo nekakvih pitanja. Bilo je samo namještanje po sobi, je li to pravo mjesto, je, nije, nemam pojma. Sad se tu nešto dogodilo i to je završeno. Znači, nemam ti više konteksta za ispričati. Samo su se kretali po sobi, je li to pravo mjesto, je, nije, dobro, nije dobro, i to je to. I sam se nešto dogodilo gdje sam ja bio, sam bio zbunjen, nisam znao što se događa. Nešto je događalo, nešto je se promijenilo, nešto nije, u smislu, točno taj osjećaj, ko kad izađeš s filma. To si šta sam sad svjedočio, nije mi jasno. Da. Šta? Ništa nije imalo smisla, sam je bilo, nešto se dogodilo, ali ne znam šta. Uglavnom, od drugih ljudi čujem da su znali ima tak lude realizacije, šta ja znam. Sad, u tom trenutku nisam puno razmišljao nakon toga o tome i ne sjećam se da sam povezao da je ta realizacija došla zbog te konstelacije. Nisam nikad povezao da je neka misao zbog toga došla. Mogao bi reći da za mene nije funkcioniralo, ali stvarno ne znam. Možda mi je pomogla da to nisam tog svjestan. Osim tog osjećaja začuđenosti, meni niš se nije dogodilo pametno. Ne sjećam se neke velike promjene i to. Ali kažem, možda nisam toga svjestan. Uglavnom,
to zvuči preludo i presuludo, ali malo sam razmišljao o tom nedavno kad je negdje u razgovoru došla taj tema konstelacije, pa sam onak malo i saznao tom. Zamisli ovo. Imaš, koliko puta se desi da vidiš na nekom da nešto ne valja? Da. To onak nisi ti... Prvo ti tijelo skuži, a onda ti verbaliziraš, razumiješ? Moraš si ponuditi i prihvatiti interpretaciju. Znači, može se desiti da ti krivu interpretaciju ponudiš. Na neki način, ne znaš da znaš, a ne znaš, što bi se reklo. Da. I okej, sad... Potpuno kužim, da. Finija situacija, zna se dogoditi, ni ne gledaš osobu, samo onako u perifernom vidu si, aha, u tom i tom moodu je. Sad, to je onak potrebno već neka doza pažnje. Ja to prije nisam primjećivao, dok nisam onak razmislio, čekaj malo. Onak, doslovno mogu poslušati tu neku intuiciju čudnu i samo onak možete usmjeriti u nekom smjeru. I ako fakat obraćaš pažnju, neke tak male promjene, doslovno ne moraš gledati osobu, samo onak u perifernom vidu se nešto dogodi, samo si onak pogledaš i skužiš da se nešto događa. Uglavnom, takve stvari se znaju dogoditi. Sigurno si ima tako nešto. Da. I kad to uzmeš u obzir, to je isto onak, tijelo zna, a ti ne znaš. I kad u to ubaciš tu ideju, znači sad se tu nešto događa i nije toliko dalek korak do tih konstelacija da bi moguće zvučalo dolaženje do nekih informacija iz takve nekakve glume. Što više pričaš, to mi je sve jasnije. Mislim da ključna stvar, kao prvo oduševljen sam i onak samo dok si pričao sam si onak simulirao kako bi to meni bilo u glavi. Mm-hmm. I onak u glavi sam vidio stvarno gdje onak takva neka realizacija me može uzrokovati da se onak rasplačem jer sam ne razumio nešto. Jer kao onak u hipotetskoj situaciji gdje onak ne znam, 2 para su roditelji, jedan par je, ne znam, deda, ovaj je prijatelj i sad ja sam onak između njih svih i ovaj mene pita je li to prava lokacija, ja sam onak ne i onda odem u kut sobe i kažem da, ovo je prava lokacija. Mm-hmm. I onak takva neka situacija definitivno mogu vidjeti koliko bi to jako utjecalo na mene i razmišljao sam o tome kad si na partijima i onak u društvu ljudi, kako onak se ponekad nelagodno osjećaš i onda se promijeniš poziciju u sobi randomly, zato što ti je došlo i onda se sad ugodno osjećaš na drugom dijelu sobe i kako je to možda povezano i zanimljivo. Ali ključni aspekt, barem što sam ja izvukao za ovo što pričaš, je taj commitment toj ulozi. Da iz tog potpunog fokusa na tu tvoju novu ulogu i dolaziš u nekakvu meditativno stanje iz kojeg je razmak između tvoje stvarne iskustvene stvarnosti i emocija ili ti ga sjene, možemo i tako usporediti, ali kao, ajmo reći sad, tih iskustvenih emocija, smanjuje se taj filter svjesnosti i svijesti koji filtriraju te emocije da dođe do van i kroz taj fokus se taj filter smanjuje i onda ti je puno lakše osobno dočarati te emocije vizualno i onda sve što trebaš je samo percipirati je jedan od glavnih aspekata meditacije tih istočnjačkih religija, ta percepcija stvari i to mi onak sad i povezujem i to sa ovome što si pričao da si pričao s tom praznom stolicom, isto ta gluma je taj ključni dio da ti smanjiš taj filter i samo se fokusiraš na iskreno utjelovljenje tog fiktivnog lika. Osim što sam pisao, imao sam jedan, ne znam, imao sam situaciju gdje sam imao baš na glas sam pričao s tom osobom, kao simulirao taj razgovor i ne znam, u trenutku kad sam mislio da bi bio jako onak uznemiren u tom simuliranom razgovoru, sam zapravo bio jako smiren, tako da potpuno isto vidim da je razlika između pisanja i verbalizacije tog utjelovljenja.
zapravo bi jako, jako rado sam htio probati tak neku konstelaciju, baš me zanima kako bi bilo. A generalno sam sve više i više sam onak, mi se dopada ideja nekakve glume ili improvizacije ili bilo kakva akcija koja mi omogućava otpuštanje te maske, kako smo pričali, te nekakve persone društvene. Samo da vidim koja je razlika između toga da li imam ili nemam, tako da definitivno bi rado probao kad tad. To zvuči cool, da. Ja bih rekao sam da mislim da je to slično, znači, htio bi napraviti poveznicu sa psihodeličnim supstancama i snovima. Da, okej, da. Znači, mislim da je to slično kod to dvoje, u stilu da je puno efektnije i korisnije kad se koristi za neki pravi problem. U smislu da se ne radi u prazno. Da. I mogu shvatiti kako je to religiozno iskustvo, zato što takav neki pristup, kao nemoj koristiti to uzalud, zvuči onako da izaziva neko strahopoštovanje. Odnosno zahtjeva, rekao bi. Ili ne čak strahopoštovanje, ali samo poštovanje prema tom nekakvom nečemu koje ne bi trebao iskorištavati uzalud. Zanimljivo je zato što ja mislim da se u snovima slično stanje postiže, odnosno iz sličnog prostora crpiš informacije gdje ti, budući da većina tvoje svijesti svjedoči svijet na jedan način, a to je na način koji svjedoči svijet u budnom stanju. Ja mislim da je vrlo lako razumljivo zašto ljudi nekad interpretiraju snove doslovno. Kao, sanjao sam prozor i kuća mi gori, to znači da moram kupiti za doma aparat za gašenje požara. Nešto u tom stilu. Da. A što više saznajemo o takvim stvarima, imam osjećaj da postoji jedna druga vrsta hoda za mozak i za kogniciju, koja je isto se oslanja na taj mehanizam slika i vizualni, ali se puno više oslanja na relacije nego na doslovno značenje. U smislu da kuća koja gori u stvarnosti znači kupi aparat za gašenje požara. A kuća koja gori u snovima vrlo vjerojatno znači ne znam, nešto se drastično događa, molim te obrati pažnju na ono što te najviše uznemirava kroz dan, razumiješ? Nestabilnost. Da. Da, kužiš kaj ću reći, u smislu da postoji taj neki kod neko drugo značenje odnosa između predmeta, koje može biti prikazano i samom doslovnom slikom predmeta i vjerojatno to ima veze sa umjetnošću i sa simboličnim prikazom tih stvari na slikama i tako. Da, ne znam da li sam pričao prošle godine sam, dok sam vodio to kreativno pisanje, jedan od tipova koji je vodio samo na to kreativno pisanje, mi je pričao kako mu se dopada ta jedna cura i on je solidnih onak 2 tjedna pričao onak ne, svemir mi govori da mi se ona treba dopadat. I onak ona mi je rekla nešto i onda dan nakon mi se ovo dogodilo i baš ovo i onak ja sam uvjeren u to i meni sam onak cijelo vrijeme kako možeš biti tak siguran? Ne, ja znam to. I to je baš to da onak ljudi doslovno žele sve shvaćat, a onak kako sam to čitao iz njega da je to samo dolazi iz mjesta nesigurnosti i samo te očajne želje da se nešto dogodi, da nije to samo njegova želja da nešto bude između njega i te osobe, nego to svemir očito želi da se nešto dogodi. Onda, ako se ne dogodi, onda to ona je kriva, nisam ja kriv, doslovno svemir je na mojoj strani. I mislim da je to jako opasan način i zato
zato mi se onak generalno astrologija čini kao opasna, jer omogućava te neke situacije gdje možeš stvoriti nekav bias i nekakvu fabulu iz pod navodnicima stvarnosti koja podupire pogreške u tvom razmišljanju. Da, znači ja mislim da si jako bitan argument. Generalno... Spomenuo. Dovrši. Ne, da onak, generalno u pravu si s time da onak snovi nisu specifični po pitanju toga što prezentiraju, a ponekad jednostavno nisu ni točni, ponekad fulaju emociju. Da. Tak da... Da, znači, jako bitno. Generalno sa tim interpretacijama je fakat bitnije slušat nego pričat za ta iskustva. Ako razumiješ što hoću reći. Da, to sam ja htio reći na način najveću korist iz toga možeš izvući sa pristupom koji je ti snovi imaju neke informacije koje ja nemam, koje bi mogao imati. Mogu li ih naći? Da. Jer to sadrži pretpostavku da postoji mogućnost i da ih ne možeš naći. Da. Što je vrlo često. I jako kad se dogodi i ispadne jako onak lako za ismijavati. Zato što sad si krenuo na takvu intelektualnu ekspediciju i vratiš se s govnom u rukama. Čestitam, kreten. Fakat nije teško tak ne razumiješ. Da. Tak da. Isto treba pristupiti s tom sa zdravom dozom skepticizma. Sa malo poniznosti. Da. I to je još bolja riječ. Da. Da. Ja sam za kraj samo da ljudima preporučim novi Lana Del Rey album. Ma da. Ja sam počeo slušati Lanu Del Rey. Odnosno samo zadnji album, jer taj je fakat tvrd. Mm-hmm. Trenutno album godine svi. Samo da znate. Poslao mi je friend kao da, ja slušam Lanu Del Rey. Sve cura oko mene, kog boli kurac. Da, anyways, fakat je zanimljiv album. Kad je izašao? Ako 2-3 tjedna, tak nešto. A kak se zove? Malo više, vjerojatno. Isuse, dobro da si to pitao, jer to je najdulje ime albuma koje sam ja u životu vidio. Album se, i citiram, zove Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? Mm-hmm. Punim slovima, nikakva kratica. To je ime albuma. Dovela je tipa koji je napravio sve... napisao i odsvirao sav klavir za Soul, onaj Pixar film. Mm-hmm. Kak se zove? John Batiste, tak nešto. Mm-hmm. Da, baš je jako zanimljiv album i jako enjoyable. I feature su bomba. Cool. Tako da, definitivno ljudi poslušajte. Ja sam sad Lana girl. Cool. To je kulturni fenomen koji me je promašio. Jednog dana ću sigurno uživati u njemu, ali... Poslušao sam album od prije koji je kao widely considered kao njezin najbolji pod navodnicima, koji se zove Norman fucking Rockwell, i taj mi je bio onak baš dosadan. Mm-hmm. Baš mi nije hito. Tako da... Cool. Hvala za preporuku. You're welcome. Hvala što ste nas slušali. Hvala svima što ste slušali. I nadam se da imate ugodan dan i sanjajte snove, ali nemojte govoriti za njih. Razmišljajte o njima. Tako je. Vidimo se sljedeći tjedan. Čujemo se. Pozdrav svima. Bog.